I pozdrav svima ljudi, ovdje je Ikaz MC, danas igramo Yu-Gi-Oh! Pro, tačnije pokazujemo Death List Flufal, yeah. Kao što sam i obećao u prethodnom klipu, koji se trenutno upravo uploaduje, pokazat ću vam moju kreaciju Flufal deka. Inače Flufal obožavam, Flufal, Six Samurai, sad Karakuri mi se sviđa mnogo. I tako ti. Inače, zanimljiv dek i kako da počnemo. Ovako, prvo imamo Flufal Doga, on nam omogućava, imamo 3 komada i on nam omogućava da, ako ga normalni bilo kako prizovemo, samo da ga prizovemo u napadu, može u odbrani, moći ćemo da dodamo jednog Edgim Sevresa ili bilo koje drugo Flufal čudovište, što je meni ekstra. Onda, Chain, njega koristim čisto da bi ga uništili i da bi ga imao na groblju, da bi mogo da dodam jednu spell karti i ima onako, solidnu odbranu, ima neki efekt još. Pa možda dodaš, kad napada može da dodamo još jednog njega. Onda imamo Furnila, da, on mi služi da dodam Toy Vendor ili da ga koristim za neko fusion summonovanje, Death List, Scissors, biljenje, mnogo OP. Scissors, klasika, nikakav poseban efekt, osim da kad je na groblju vratim jednu fleštu na bottom ili kartu na bottom of the deck, tačnije na, kako kažem, vrh ili dno špila, zavisi kako gledate. I u prevodu da ga u sledećem potezu izvučem i onda možete da ga prizovete sa groblja. King of the Swamp, polimerizacija, špil, čisto klasika. Za Furnimal Oval, tačnije Sola, mi treba za polimerizaciju. Flufal Shift da bi, na primjer, napravio neki kombo da bi imao na terenu dovoljan broj čudovišta, na primjer, ako mi treba za napad. Furnimal Cat, samo ako ga pošaljem na groblje, zahvaljujući Fusion Materialu, mogu da targetujem jednu polimerizaciju na groblju i da mi u ruku. Mi se sviđa onda Flufal Wings u kombinaciji sa Toy Vendorom i ovim Furnimal Burrom, ako se pošalje, mogu da ga banišujem sa groblja i targetujem jednu monster na... I onda izvučem jednu kartu. Onda mogu da pošaljem Toy Vendor na groblje i da izvučem još jednu kartu, a plus Toy Vendor će mi omogućiti da dodam još jedno, bilo koje Flufal ili Edgim čudovište u ruku. Onda imamo Instant Fusion za Elder God, Odina. Galaxy Cyclone, Frightful Fusion, banišujemo, polimerizacija, klasika Soul Charge. Sad, Frightful Factory, jako dobra kombinacija ako imamo, na primjer, u deku, u ruci i na terenu imamo polimerizaciju, možemo da dodamo bilo koje čudovište. To je Vendor, klasika, da, uzeo sam ovaj Mirror Force ili jača fora kao da ih vratim u ruku nego da ih uništim. Na primjer, ako u Dark World igrate, ovo je sjajna karta. Compulsory, Fiendish Chain 3 komada i 3 Frightful Marsha, čisto da bi mogli kasnije da prizivamo, a da ne bi mogli ništa. Ok, extra deck, imamo Frightful Saber Tiger, Leo. Da, on nam omogućava da ako iskoristimo 3 čudovišta za njegovo spajanje ili više, one može budu by battle i by card effects, što je ekstra. Scissors Wolf, on mi omogućava, na primjer, kada ga dobijemo, može da napada onoliko puta koliko je materijala korišćeno za njega. Tigar, sjajna karta, koliko smo materijala koristili tog karta može da uništimo na terenu. Ovca, klasika, znači može da se vrati oko jednom po potezu. Bear, kad uništi čudovište, vraća se kao u našu Magic Trap zonu i onda dobije 1000 za napad. Možda da odgovor do negdje, ja sam jednom meč igrao 3000, 3, 4, 5, 3000, 4000, 5000, 6000, 7200 pojena. Plus ako na terenu još imamo ovog Cyber Tigra i to. Elder God na odem da bi vratili neku level 4 čudovište sa groblja. I u side decku imamo još Frightful Factory-a, Frightful Customization i Mirror Force ako nam trebaju. Sad ja bih da vam pokažem jedan protiv AI-a. Random, idemo na brzaka. Možete da igrate i prvi i drugi, zavisi kako kaže vaša karma. Ok, idemo prvo da setujemo uvek obavezno, prvo se ovo setuje, ovo se čuva. Ok.
prvo ćemo njega da samo, pa ćemo da dodamo ovo, pa ćemo njega, pa ćemo da aktiviramo polimerizaciju, pa ćemo da stvorimo ovčicu, ali od njih je. Pa ćemo da, zahvaljujući Edge Sabers ovim chainu, da dodamo u ruku Fateful Fusion. I onda ćemo da aktiviramo Fateful Fusion i prizovemo Saber. I Saber. Okay. I sada možemo pametno da se opustimo, zato što Saber je ekstra. Ne. Nisam Fusion. Wow. Vidi se da je ovo aj. Ok, ponovo ćemo da aktiviramo ovo. I stvorit ćemo još jednog regitrola. Isto sam za ovog koristio 2, naravno mi ovo nemojte nikada raditi, ovo ću se prvo posto ipak ovo aj. Malo se šprgamo, ok, hoće li što igra, neće. To ću da aktiviram ovu kartu. Da aktiviram ovo, to ću da ga napadnem. Ok. Da, mislim da znam zašto neće. Dobro, ajde završimo ovaj podcast. Pokazao sam na AI Exodia, probat ćemo da završimo. Ajde, eto, to je to. To je to što se tiče AI impulsa, Exodia.